Tayari West irakari tuntu gendo mission no kuhereza ebikwatirine nakaruru akarukwisha kuterwaho mu ihangiri ya Uganda mwako gurukwisha gw'2026 urire kurunji kurukayo iwaya uhinuka mirimo ni wariyo nakora na rukutebekanisa kuzayo twendeze birunji tukugendo mission no kubantu kwisiensho ngezikwatirine nebyo bururu akashesha kandi ajuna pleasure arukutwara omutebekanisa zona ezikwatirine nebyo bururu ihangwe ninga kashesheka hati okurugerwa aho rukuturebera iwa rukuturebera diro lyawe amurimo gwawe asimi yawe a computer yawe a YouTube ninga a TV zite za Ptosha netukutangirira omurundo ogwizoberi nizoba rurungiriyo rwa kabiri ebirabi na bitano byo ku11 okwezi kwa msenene omwaka 2026 netuga 25 nitugaruka omurundo gundo kwisiyaho ebyakaruru kandi eshaheji nitujja ku bantu kutwara omajingo make ombicweke byakabare na rukiga ahi owekibine kya NRM ariyo nasherura akaruru ihangwe lya hati okubasa gumzamu na nokuba nasiyaho abantu message ye eyabinire ahari ebyo ebyarukwijja kuba nabakorera konka abanda besimbireho nabo mbagendo mission no kubana basherura akaruru mbicweke bitari bimwe na bimwe kandi we president Yoweri Kaguta Museveni owekibine kya NRM obwari yayorekerize burengero izoba nyimwaze hatandikiro muri Kisoro na Rubanda izoberi yagumzamu kandi ariyo mu district ya Rukiga hamwe na Kabare na nyencha karahara zintija ku bantu hakumanyisa konka nyenda kumanyisa ngo abanda besimbire nka Robert Kasibante owekibina echa NPP arkapchorwa buko hamwe na kwene kandi we Robert Chagulanyi owekibina cha National Unity Platform nupo mbugufu ariyo mu district ya Mukono ondijo ayesimbire numugisha muntu owekibina echa ANT ninga Alliance for National Transformation we ari mu district ya Sironko hamwe na Burambuli kandi na ndara mafabi we owekibine cha FDC ari Jinja hamwe na Mayuge Mubaraka Munyagwa ari Rwengo hamwe na Kalungu kandi Frank Bulira Kabinga we yahumuraho Joseph Mabirizi ari mu district ya Moyo abobona nibagendo mesho no kuba nibashaba akaruru ombicweka ebitari bimwe na bimwe eshahe jintu cya kwantu kutwara ombicweka ebya Rukiga Kabare bya kigezokwe ayi president Yoweri Kaguta Museveni ariyo nashaba karuru ekibine kya NRM omunyamakuru wetu Job Kato yakireho okubasa kubana atishembero kweri kandi omajingo make tujja kubantu kwisiyaho byo no kubiratambure president Yoweri Kaguta Museveni arukusherura karuru ombicweke ebyo leka tubase kubantu egitar mutahi wetu Job ari okwe ahi encourage eriyo negendo misho omuri kigezi abase kubana tuwereka hati ebyakireho ahi bwasheshera Job no mreba aha TV yawe shahayona ari omuri Rukiga yaje kubana tugambira ebiri kugendo mesho omubyakaruru aka NRM mbicweka ebyakigezi okwe omuri Rukiga hamwe na Kabare izoba eri hati Job twisiyeho ebyo ebyakireho na nebiri kwija omuntebekanseje Erizoba turiyaha chai rwa mucucu abinje mbakimanya karushebeya kandi cyo kishangwa omuri Rukiga district kabiro ekitiro cyakabi cyamanu wa NRM kandi president wihanga General Yoweri Kaguta Museveni arufutambura omuri Kigezi region arukunda obufraji ahagwa karuru akarukushaba kuziperwa stand mu district ya Kisoro omwa Ito emiriro ya rwa mucucu narshi sebya go kujimanya yargaha naza kuba naza omukabare municipality kuza kuba naganiro n'abantu nabwabo then izo bari yanyencha kare ayongereyo aze omu district ya Kanungo mukasheshe omwabaziyo azo mu district ya Rukungiri then abe naheza district mukaga kora region oyiruke ngo mu district mu region harimo districts nka Kabare harimo Rukiga harimo Rubanda harimo Kisoro harimo Nyanezini mbone ntwenda kumagamba nabamwe obetwekeki kureba ni cye ekozirwe zibari nywaze be nagamba ngo omyaka 40 y'ekibina cya NRM avuga ikozire ibyo muntu wabirashe bikana Simba nabwanyuma yaza kugira ngo na protecting against national slogan yarwanyise aha murundogu akaba nabimanya agambere ka habis na security omu region nkabantu kuba crossing ngabakaza umihanga area Congo hamwe na area Rwanda barukora biraha borders kamana cyane
yagamba akwaya mbere na government ya NRM na government eji okuziyambira umugabo okugeza ahantu Asia yekaye hamwe na nawe nko mu kureba ngo yarugo mu hanga bo kugira ngo obwa revera eje kumanyonka iciya nacyo kibire consider kongera ahambira ebiri mu street ahakora aha institutions nano kuzipromote district eji nana entunguka era yongerwa obundi abantu abarukiga bakabi entano na district zindi national regions ezara ya mukuronda obushagike n'abantu bingi abashikiraha mu background na stage abeshomozi arakubanza cyangwa abantu bashikireho kwenda kumanyisa abantu ngu ari umukoro kwinza kubaho misho dignitaries abantu bitinisa abe batari bamwe na bamwe bashyiraho ground aha kwenda gushobora umuntu naje kwereza obumwe na n'ubuteka General Kaguta Museveni kureba ngo yabaho hariho abakurira Women's League aha national level ha Gazi hanga Dr. Ruhakana Rugunda nawe ya jara katambuka yashyire ahamanya ngo gumwe woman MP wa district ya Ruki tugendo mission porampora ebyone biri muri Rukiga kandi nacho waganywa izo rayo obase kubyetegereza kurungi okubirene bigendo misho Job Kato ariyo nakora umurimo murungi ogwo okwisyaho ebyakaruruke kibine kya NRM mbicweke bya kigezi nensi erukumanywa nka empagizi ya government ahabwo kuba wareba district enyingi hati eziriyo ezabire ziriyo mu Greater Kabare yabire Kabare mpango omwen hotwine mu district nka Rubanda Rukiga na nezinde zetorire wao nangwa na Kisorote barhare nizo district ezi akarura kahwira ku mwaka gw'2021 ekibine kya NRM cyakozire kurungi wageze kureba akachiko akebyo bururu okukabase kubike byafaye ebyo ninge cyo kubasa kuweta statistics noza kuchanga ngo ekibina ekya NRM ayabira kikwatire bendero mukarura ko nuwe president Yoweri Kaguta Museveni akana ihayo ebicweka ebirya higuru ya kinana okweshumbo muri 9 mu district Nyamwingi ombicweke ebyo ebya Rubanda Rukiga Kabare akana ihayo obururu bwinjo abamwe ombebyo butegeki abakizireyo okubana bakomoka ombicweka ebya Kabare abakorireho mu government ya NRM kandi abarukugendo mesho nano kubana basheru hajizi bwekibineki no basa kubeta abantu abakugukire munonga ombyentasia ninga ba economists warebaho abantu nka Minister Henry Musasizi ogwe n'omuntu omukugu ombyesente kandi nombyentasia ayabasize kuba nabaho na hati akiri minister omu office yenganzi ihanga warebaho na minister Ondijo David Bahati nawe enshongano zuzumwenkezo ezebyesente andi hakahabereyo no wabirari minister ubabire nibeta Henry Musasizi ogwe nawe akabariyo kandi haija habayo nana ayabirari Governor wa Uganda Mutebire na warukomoko kwa reka turebe Job Karabe byaterera abase kutuisyaho ikiganiro cy'kugendo mission byakaruru rero tuje tugaruke mbe ni kugarukiramo ebindi turi kugendo mission akarura ito nkabacyara first of all tugireyo omani mingi and our unifying slogan yakujanga all women from 7 ninga abacyara bona tuje supporting Museveni ahabwe nshonga kugira ngo atkorire byinji ngabacyara yatu Rwanda yatuhenyima twantugamba empowerment aturiyo mu affirmative action nyemerira ni kuri hanga tinogende diroko nyuma mbe ningambira abantu ndabacyara twena apparently umucyara na basakuza ro mwirwaru kandi obwira bwenyuma ukoshanga ngo ito twazarwa bani 12 twakazarwa mu tocha umukiyungwa kanyuma umusiri konka ati buri mukazi nazo mwirwaro afuna na mama kiti azaraji buri mukazi na basakugira ati yagire kiroto cyo kuzo muri leadership nazo muri leadership position kuruga higuru reba speaker orebe ba prime minister no nyondebe nogo murebe so oreba bakaza abandi mbabo no yangu tuehireyo tuamanyangu we have to be into leadership and be smart so with that
shanga challenges buki atiko kushanga ngo abakaza bamwe they cannot access money. So we are saying we are coming na mindset change mesa bamanyangu nabone babasa bamanyangu nabomba basa kugire sente kandi basokole kandi bakora bashija bakora bagire itaka bagire bizimbe bagire burucumu. So tuyon tukora ki tuyon tujate twakine challenges. We are very happy as women kandi tuwehireyo nk'abakazi kweza hona intambwireho nihanga twenda kweza muzeyi 99%. Imwe nk'abakazi mu Rwanda humunonga konka omu protecting the gain zezi eminyeto na munonga omwana w'umwojo we nayemerera kugira umutekateko mu program niye. Of course no bango abakazi we are the backbone of the country of the family. Omukazi tina cyakwaza tekatekira mwana we. So when we are saying as women timanyisangu that day na munonga ashayo kutera karuru tuja kwata buri mwana utuzi tuja kwata batabani bitu na bahara bitu tekwa kutambira nabo but above all as youth ninga minyeto ko kuza kureba abantu ko bari mu audience almost 85%. So nchitwataho abakurembeze kabebembezi nchitwataho nkihanga we have inclusivity of the youth. It is already there. Our programs on us to Kora is aimed at supporting the youth. Whatever PDM to a youth section, whatever grow, whatever everything. Government and especially our president is aware ngu eminyeto niye kuchira yobwinji. Can we can't do anything to tabini. Nanaka karutwa tabine, we cannot have them. What the type of campaign we have done? We are making it so friendly, so attractive because we know the audience we are targeting. Kujangu neminyeto bakunebi. Mu district ndaburenje bizoba ntureba nkache ya person wa district wa omwe owashemana w'umukazi tugire ngo harurengo rwa hanso yireho rwanyu rwa higuru omukazi nawe arigireyoje yatungurwa abakazi bokureba na programs za muzeyi zone za ine. For instance yanagamba manifesto ye wakika job creation na wealth creation especially wealth creation ya for acre model noyeba muzeyi na targetinga the households na targetinga kugira ngo akasente ka haka yana jangu kwatita ka kona mu western twin itaka konka mugire 4 acres wo ine 4 acres kora 1 acre omwani kora 1 acre y'ebijuma gira 1 acre y'ibyo kuriya gira 1 acre oteko hente n'imyasi beno zakanyuma kawe oteye nkoko n'empunu ezo ni projects to wanageza kugira ngo namayango mukazi ezo mabasa kuchimanaging kandi wo chikozire nizibingo bworo nangwagira unabatini itaka weshango inenka hafa neka gira enkoko ogire punu beno gure byo kuriyo zirisi akwecho na mayisangu woko zirecho however small it is ofuna sente no fune cyo kuriya kandi no bingo bworo omukayawo. So as women we feel like buri hamwe turiyo and we thank Mzai for inclusivity kugira ngo buri kimwe cyona na turetanka number 1 and we are there and we are ready can't sima can't tukuja kwehere kubizoba ryahika abakazi no bareba we are moving house to house twenda kutambura hanju tugambe buri umuntu neshaya karuru we want to be there baka ile 99%. Babare mnonga honorable kandi tubashabira kugira ngo netekateka yanyu omuntu ka striketi hamwe no kurengo mukazi yaragayo kibe considered much more o manifesto ya NRM umukazi we itwenka bacyara nambwe twamara karuru naki twenda akora programs ibi na mnonga yo kubanza na mindset change change ngu culture inabakaza bakwikira bakikirize mu babasa bakino kwetina. So twenda akora mindset change trainings as women league kugira ngo abakazi tuba farming tube empowering kugira ngo they can do it entekateka yabo hinduko ho kache. Then tujakora mentorship trainings tujakufuna abakazireyo bakabikora bije ba stories they tell their stories ahindukire yabo nanyenye kanaga mahindukire buri mukazi na mangu is possible. So twenda akora mentorship programs zona zire aim kugira ngo omukazi tumuhamani ayikirizemu kandi tumweje so kora vinga however small nakaba kache a saving na wagurita yagire ka taito na wagira ka sende ka shaho a solving ekizibu. So we are for mindset change ni kinra yabo kwegesa okwikirizamu then na mentorship tubeje so kopa tukore benchmark programs exchange programs okwata abakazi ba rubanda obatware bushenyi tubakwate tubatware muri moto farms amzeyi so that they would copy and be exposed. Twigura bwongo bwabo twigura misho bwabo bego kwegomba bego kora
bakenara mu byone kozireki ebitire munonga honorable katukureke twengereyo naganira abantu baburijo umushekeki ahabwe ntunguka y'abantu barimo twakwakira mukuru driver west erizo atiro twakira chairman wa NRM umushekeki umuprotectinga nacho kuma ebyo ebyakozuru omaka 20 jangunka Rukiga district arho echo muntu wa burijo nka crowd ya echeshemye kubane sima ngo government ekozere itwe abanyarukiga turasima yitu ya movement ebembere president Museveni ahabwe ibintu ibyo twirize bikuru icyo kubanza ubusinje icyale chimpashi twaraciremo businje twatwatisa urutaro rw'abere Rwanda rukumi rwenda 9 konka habwo bwebembezi burungi byabirebera bahabuse yatine abo bya ferize biho bace abaha border ibyo buhinji bigenzere higuru kandi uhururu yo kwingomwani kugira ngo Rukiga yitu entasamaka kandi yabasa zahiguru n'ibihingwa ebirimo iby'amashomero tushemerigwe ahabwo kuba police ya government eragira ngo buri muruka azi mu primary school kandi tenda gambira buri muruka yona ya Rukiga yona in primary school buri gomborora buri secondary school kandi hati twonjibwe hoje baha tutundire district 2017 twonjibwe hati ya mashomero abiri ga city school tucaenda na gandi twineza health center 3 ibiri azo yishuka ngo jekeri constituency ninga ndabwe cyari constituency emwe tihari hoza constituency nyinjo muri Uganda izine health center 3 ibiri itorukiga tuzine kandi turatekateka nebitaka tunjire Rukiga district hospital turaza kubitunga abo kuba twirentane cyurununji kandi twiro bwesije mu government ya Museveni government ya NRM nebindi ibindi atekateka ngo turaza kaho ko ruguto rwa Muhanga Kisizi kebisondo rukunji road rwa Muhanga rutobo rura connecting ha border abo kuba okushobora gwagati ya Rwanda na Uganda aboda yitu ya Rwanda kurabira ka mwezi uruguto rwabonera okushobora kwazahigu intasa ya Rukiga yarazahigu Onga echaha muhere turukwendera kugumiza mugambaho n'abantu bingi omuntu oriyaho hiro imabage mugembezi abakumanya NRM twirene kora aha myaka 20 no jirangu harho future y'ekibineki naro harho okugumaho kwa akazoma kaje nyina amasko we kibina cyitwa cya movement araza kwangara ku marugwire buri nwa mnonga aha boko twine structures ningashi ubukiko ku rugasi kugahigura kandi cya kabiri ndareba kiratasama abantu bato basa bonuke cyo kurebera ha myaka yanje niyo Fragbera member wa parliament wa Rukiga ndatekateka ngushene nke nijo myaka 50 mu misho ariho abana wa Rukiga nawo no myaka 35 mbwenda tekateka ngwe singanto itwa batahire mu kibina ningashi abijire batahiremo hansi atubakije bareka ha ahiguru ndatekateka ngo president Museveni kwara bayahumwire mirimo yo kwereza ihanga ariho inama y'abantu binji abetegwire kumuza mu bijere kandi hamwe nabo abo kumushajika kugira ngo ihanga ryitu ryagenda mu misho inamaso ore munonga ahabwo gumo kumere bendereji ahabwo kibina cha NRM katukureke ogumize mu nimwe abantu bagambaho ahanshongeji ahakureba NRM loko yakubasa kubanera ndo bushagiki omukaruru akarukuza kuterwa ndajereyo tutambure kumwe tuze omutenti nashi estamum abantu bakuru nomanya arabakire yonko mnyegando kareba ngwiwe bashime kwa noronda omuntu twenda kutambura kumwe tukaronda abantu bakuru bamwe omukibina wangisiriza abashitami omu VIP omutenti eya abakuru kureba ngu hine ekiri kubasa kweyongerwaho kandi na no muntu tuijo bangu yaganyirwamu omukibina cha NRM twenda kweyongera yo kwenda kumanyisa twenda kwebwa kumanyisa ngu ahashaheji General Yoweri Kaguta Museveni arache kwikomu kandi abantu batandikire kwetebekanisa na no kwenda kumuronda ngu abe na hikaha na shaba obushagiki mukibina echarwanzi shayi echiturho necharwa mututu narshi rushebeya aha muri Rukiga district kandi Yoweri Kaguta Museveni ayina yonja okuronda obushagiki omukibina nicyo kimwe aba NRM obundi bakamuhereza obushagiki aha izobere twakwakira sebo turi yahatayere West
ndi chairman w'ekibiina kya NRM omuri Rukiga ariyo naija ahakisayirwa mucucu abiri bamangu bishebeya okwe aheri ya district okwija kwa president kumanyisa ki ahashweke eki izobe. Amazina ganje ninye Captain Retired Damson Christmas Kivumba kandi yesi President Yoweri Kaguta Museveni abanyarukiga baramukunda munonga baramuhagira munonga katata weitu otu olesire ntunguka olese obusinje kandi owa zahwire Uganda musima munonga kandi kureba ngo yeja kandi twehereyo kumurondero bururu konka ndashaba abanyarukiga bona bari muri Rukiga duterere muzeyi kandi abari independent n'abafraga be arazi aruruka muzeyi hago kuba muzeyi niwe tata weitu niwe lesiro businje kandi wetu chumemba shabe twamazire kuterera muzeyi akaraba muje nanye batakanye bwa ka captain wa Rukiga ko rutindo gwa Rukiga muramanyangu president aramanyise ikintu cy'amani atwihire hare Nibyebyo nibigumizamu Hatayar West kandi tukiri ombicweke bya Rukiga hamwe n'akabari izobe irinho ekibiina kya NRM kikwatire bendera President Yoweri Kaguta Museveni ari oriyo no hura abanyakigezi abanyarukiga abanyakabare Greater Kabare bariyo nibagamba enshonga zabo ezekibiine kya NRM ikikengo NRM omukarura kanetambura hamteguru kugira ngo protecting the gains ninga okukuma okurinda ebikozirwe ninge biroho kandi no hura abanyakigezi bariyo nibagamba ebitari bimwe na bimwe omuri yebyo nibebembeze enshonga y'obusinje hamwe na nenkurakurana koku President Yoweri Kaguta Museveni nyumwazeo agambire obwabirari omuri Kisoro arugire yaja government omutameje hwire eriyo neza kwa basize kukorana munonga habintu bibiri niyo miganda ebiri NRM base kuhereza abanyiganda n'abantu bakigezi barumu omuri yebyo harimu okubaretera obusinje urukubahwera kore emirimo yabo eyokurakurana kandi ogunde mugando gwa kabiri no kuteka mwamana okurebeka ngo abantu aba bakurakurana okurabira project za government harimu nkaza PDM harimu entebekanisa eyemyoga na livelihood programs ezabakyara ezeminyeto kandi hamwe na neze abantu abakuzire nitujagumzamu kubantu kugarura yokwe ombicweka ebya Rukiga nkoko wareba Job Kato ariyo nakwisiya ebiteekateeko by'abantu abatari bamwe na bamwe obwe omajingo make eshayo nantuteekateeka President Yoweri Kaguta Museveni okuba nayemerera akadara okukoma mwanya ogwe akatandika kugambaho n'abantu b'ekicweka ekyo obwo arikubashaba akaruru koku wawarebere ahantu hona hejwire kineke abantu bajwire erangi eza yero ninga eza kineke niboreko obuhagizi bwabo aha kibiina eki ekya National Resistance Movement ninga ekirukumanya omugufu nka NRM kyoturwaha ogumzamu n'okubantu kwisiyaho buri kimwe kyona okukirabe nikirugayo ekyo nekora n'okureka ngo waguma hari messenger ari tayari kokuna nakugambire enyumaho na nakushoborire nti ombicweke bya kigezi nho ekibiine kya NRM kizire nkikoraje omu byakaruru kandi na namurundogu abase kuba nharebekaho obushagiki bwingi wagerageranisa na noku obururu bundi bwizire nububa abukuba abantu yesterday ninga nyuma abaziyo turebire habandi barukuhinduka nibarugambe bine biyo butegeke bindi barukwijja kya NRM kandi nyumwaziyo barukurugayo okwehakana ebibine ebyo ebibabire barumu tubarebire abarebire amakuru gitu agenshonga tubakuretire ababire bariyo nibajuramu na nobusati obwa kashagama nibajwara obwa kineke barukoreka obuhagizi bwabo aha kibiina ekyo ekya NRM na nakumanyise nti abenja bakuriraho mu government abarukuruga ombicweka ebyo ebya Rukiga Kigezi yo nakutwara hamwe n'abantu abarukuba bayine mununga akibarukumanya byesente hati reka tubase kuba nitugarukayo reka tubase kuba nitugarukayo mbicweka ebya Rukiga tukutwareyo koreka buri kimwe kukiragendo mesho omukusherura akaruru izoberi tuja kumzamu
okuba ntuja kuba ntukutwarayo mubicweka ebindi okuba ntukoreka ntuza kuba ntukutwarayo Rukiga ebintu ebyo base kuba nobireba live eshayeji nitwenda kumanyisa ngu n'abandi abesimbire nabo bariyo nibaronda obururu ombicweka ebitari bimwe na bimwe kokunana kushoborera nti owekibine kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi omukarura kahoire akomwaka gw'2021 akabuwa kabiri omukarura aka ahabwa president kandi nanakarura ka karumu na watwire na campaigning ninga na sherura karuru nyuma abazyo abera ryo mbicweka ebya Kawempe South na Kawempe North omurembo Kampala kandi abase kurebeka hebikorwa ebyo kusikagana emiguhana nabibyo kwirinda banyuma y'abahagizibe kurugerwa cyandike cy'polisi ashoza kasheshaka ngu batire amabari aha motoka ezabibyo kwirinda tebakomaho bakutaza n'abapolisi mushanju kandi na hati bariyo nibajanjabwa polisi negira ngu bashishire ebintu byinji kandi babasekore bikorwe birumu obushuma ningo kunyaga kandi polisi negira ngu bariyo nibija kuba nibabasherura no barabi batabakwatire ahamyanye ejo yenyini konkani beja okubaronda mpora babase kushobora bemuhariye be barukumanya omuvuyobo kandi polisi kwerebere cyarenga ya jemeserezebwa kutera umwikakariza mission ingo gwatiya gas okugarura hobusinje ekirukumanywa nka public order deru izoberi Robert Kyagulanyi yachera yayerekera mu district ya Mukono okwenaho ahari kuza kusherura akaruru izoba eria hati ebyo nabyo biriyo mbigendo misho nka tayari West Studio ntukuratira okubasa kuja kwisebera bibirumu ombwijire ondijo owaza okusherura akaruru nowe kibina echa Alliance for National Transformation arukumanywa nka general ya humwire mugisha muntu nawe ariyo nasherura karuru izoba eria hati kandi nawe izoba eriryenyini yagumzamu okubana akasherura ombicweka ebya Burambuli hamwe na Sironko naho ntuje kubantu kugambira ebirabe nibirugayo abandi nabo bariyo nibasherura obururu kandi bona munana ebina byabe bakwatire bendera bariyo nibagendo mission okubana bakasherura izoberi omwe wenkano we yahumuramu konka abandi bariyo nibagendo mission nanokubana bakasherura hona ahi basindikirwe okurugerura ngenderwaho eyibyo bururu eyakachiko kebyo bururu eya Electoral Commission barugumizamu nana okukasherura ombicweka ebitari bimwe na bimwe ninyenda mbase kuba ningaruka kumanyisa nti ntuje kugumizamu nano kubantu kugambira ahi barukutora ahabwo kuba hasigarayo ebiro bice kusherura karuru kukemerera basigazayo ubwire obutakinguza meza abiri nesabiti ibiri nokwezi kumwe nesabiti nkibiri necweka ebyasigarayo okubasa kuba nibarekera okusherura karuru kuno kwija garushera ebiro 13 ebyo kwezi kubanza omwaka gw'2026 dero okwoshamu nebiro 14 kandi 15 abanyuganda baze kutera akaruru okutorana abaraba mbembere aha ntebe eyo bwa president na n'entebe ezitari zimwe na zimwe so ondijo owaza kusherura karuru owekibina echa Forum for Democratic Change obarukweta Nandara Mafabi ari om district eya Jinja hamwe na Mayuge ogu okwe naho ekibina kye echa FDC omukarura ku mwaka gw'2021 kikaba kikwatirwe bendera obabire nibeta Patrick Amuriat Oboy kandi ekibine cyo mbicweka ebya Jinja naho kikakoraje wareba ebibina by'orubajoro hakanisa government okubyakozire ekyayibembire kikakiri echa National Unity Platform ombibina eby'orubajoro hakanisa kandi kitiyo kyakuratwe kibine eki echa FDC so okwenaho basimbire yamakanda kandi bariyo nibarebera kimwe oku enshonga ziratambure abwo kuba bakasigara beina masiko nibabasa kuba ekibina ekirabe kya kabiri omukusherura akaruraka derwe hati ochikwatire ebendera Nandara Mafabi jikengu ayineho akakwate kachi ombicweke bya Jinja konka kandi ekizire kikateganisa muno kujangu burekere FDC ya hamwe atekeja yahindukamu ebicweka nka bibiri aitwine ekibine kya FDC hamwe n'ekibina ekya PFF biliyoni nibahayanira obuhagizi konka ojikengu ekibine kya PFF tikine presidential candidate ninga simbira bwa president nibabasa okurara bayemerera nano ekibina ekya FDC omukaruraka nuko kamwe ebicweka ebyo ebya Jinja nibyo bicweka biri omurubuso gempango
ahi arukuba nasherura karura shemerire kugamba nshonge zikwatirine n'ubworo na abantu abaruhinga ebikwijo otereho ebyoburambuzi ebiriyo ko muri Jinja nko mugera gwa Nile hamwe na n'enyanja ya Victoria na n'ibindi bintu nyamwingi ebyamakorero nko kubyabire byatebekanisiwe inyumaho okwe omuri Jinja. Then ondijo arukushaba akaruru izoberi na Mubaraka Munyagwa owekibina ekya Common Man's Party we elizoba yabyorekerera omuri Rwengo hamwe na district ya Kalungu. Nkoko orukureba omwembezi w'ihanga w'ekitinisa Yoweri Kaguta Museveni aha screen yawe yahereze kuba ngugwe yahika aha Kishayi aho omuri Rukiga kandi ariyo naramusyaho abebembezi aba region ejo ya Kigezi aba NRM hamwe na abebembezi ba district ya Rukiga abekibine cya NRM kandi abari kumutangirira no muhwezi wa mukuru w'ekibine cya NRM omukyara Anita Among hamwe na nabandi bebembezi nka Deputy Speaker wa Parliament Honorable Thomas Tayebwa hamwe n'abandi bebembezi abariyo bamutangirira mu cyekecho oteireho omwebembezi w'ekibine cya NRM habwa burengero izoba bwa Uganda rukumanywa nka Engineer Jonad Asimwe nawe arho hakishaye echo aho harukuba ari omwebembezi habo kubo n'obutwarebwe okutangirira chairman ninga chairperson w'ekibina cya NRM kandi obwire nobumwe nowe presidential candidate obwire bwona amajingo make ntujja kubantu kutwarayo kishayaho abase kuba noyehurira kandi noyerebera aiturugambira President Yoweri Museveni no mureba screen yawe kandi najja kuba na gamba bwanyuma y'abagambe bake obwe hati bariyo mukweshongora ibyeshongoro by'ihanga reka tubase kuba ntutwarayo emikoreji ojeyo tereburo tujja kuba ntugaruka otarugahira kariyitu ahari Tayari West. President wito murungi mumureka sitameho n'abagenye biti bitubona abije izoba Your Excellency, I'm Venerable Joshua Oyesiga, representing the Right Bishop, Gad Akanjona, of the Diocese of Kigezi. Here with me, I have my brothers
Father Marius Byamukama, representing Bishop Karisi. We have Sheikh Byamukama Ibrahim, Deputy District Kabare, and we have our brother Overseer Muchungus, representing the Pentecostal Church. Shall we pray? Mukama Ruhanga nitukusima mnonga ahabwizoberi eriwateireho Yoweri Kaguta Museveni, President w'ihanga ryaitu mu Uganda. Nitukusima ahabwihanga ryaitu nyamurungi eriwateire kandi ubwebembezi ayi Mukama ubu wateire uyebare habwa President witu wa Uganda n'ubwenje bwo muhere nko buwahire Surumani. Nitukusimira byona ebyakivingire kandi hamwe na leadership ya Rikoransiye base kugumya kurindebi ebitwine ebitwatungire nebinde biri kwenda kwija shaba ngo benitwe mu mwanya kandi Mukama ugumuhereze President we obusinge engendo nonje kandi bwo kutegeka ihanga rya Uganda. We bless your holy name. We thank you, Lord. We give you honor and glory in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Mukama wanje SG, Secretary General, come and take over. Thank you. Omukundwa witu babinji President Yoweri Kaguta Museveni yaikaha baruchiga munkwase n'ingaro nyingi tumwakire omwanya gwaitu. Your Excellency, abantu baruchiga batwire bine orusho gwingi munonga kwija okubatayayira mbwenu twashemererwa munonga kureba wija. Your Excellency, kankwanjurire abantu ijaha okugira ngo babase okushendekerereza omurutayayo gwa woro. Izina baranyeta Jacqueline Chatheire NRM nko wa kabiri aha mubichi. Your Excellency, twine hano the Right Honorable Speaker of Parliament kandi Oli National Vice Chairperson female abwa NRM nani nshabango abantu baruchiga kandi yashendekerezebwa na Right Honorable Secretary General kandi SEC members, twin the whole SEC member abwa Western Region, Engineer Asimwe Jonad, nani shaba akubireho. Your Excellency, twin Honorable Adrien Kobusinje, kandi arukurira abakazi bona mu Uganda. Abakazi oye! Kandi twagira Alhaji Basajja Baraba orakulira abashubuzi bono mu Uganda ahabwa NRM. Your Excellency, twine orakulira abakazi mu Uganda yona ahabwa NRM. Honorable Rakajara Arireitwe.
Your Excellency twine orakulira eminyeto yona mu Uganda Honorable Tanga Collins wabare munonga kwija. Your Excellency twine nemanzi yeitu omwana weitu okozire niwe ubwire buringwa Right Honorable Ndugu Ruhakana Rugunda. Twine kandi ba ministers abakushendekereza Honorable Dr. Chris Baryomunsi kandi Honorable Musasizi Henry Omojo. Your Excellency twine hanu yaba sitting MPs na ndashaba mwemerere muhubireho President weitu. Your Excellency twine hanu abakwasibwe flags kuza mu parliament na ndashaba mwemerere nimwe muhubireho President weitu. Excellency twine religious leaders kandi babatushabire nabo beyongere bakubireho. Your Excellency twineho presidential advisors nandashaba mwemerereho mubireho president. Officers konka nandashaba General Masiko Henry na bagenzi bawe mwemerereho muhubireho president. Your Excellency twineho National Leagues executives nkeya bakazi hamwe n'eminyeto nandashaba nabo bemerereho bakubireho. Twine other senior leaders ba NRM mwe na hamwe mwemerere muhubireho president. Your Excellency turakwakira kandi ogundi murundi omuliki gazi omurikiga nandashaba ngo nyikirize omukeiraka nyakire chairman wa district aije hanu abase kwayo orubazo rw'abantu ba Rukiga district. Sebo chairman rugayo oganire na president kandi hamwe n'abantu ba Rukiga na Kigezi bona twena tutwarigwemu mwebare muno. NRM oye! Rukiga oye! Museveni oye! President weitu wa Uganda no muchara wawe amazina ganje ndicherere Besije Frank chairman wa NRM wa Rukiga district. Nyikiriza Your Excellency nkwisyeho kugamba kw'abantu ba Rukiga kandi okunkozire namara kubabuza turakutabarusya okurondwa nka chairman wa NRM kandi no kurondwa kutwatira bendera yo kuterera karuru 2026. Your Excellency nkiriza nyanjure abantu bake abo atayanjurwa abo kubanza deck members ba Rukiga kamba shabe mwemerere muhubireho maitu omukono kandi abamanye mwebale munonga. Twine ba current members of parliament baba bakwerekire kunkana gwe kamba shabe nabwe bashwe bemerere obalebe. Your Excellency twine abasirikale beitu abo ebembeirwe General Masiko nabo mwona mwemerere nanye nko munyarukiga bari kugona izinge kandi tukusime
abo kushanga ngo netwe twina abasirikale bakuru nkaba omu district yetu ya Rukiga. Your Excellency, kankwereke na flag bearers beitu aba parliament Dr. Sylvia na MP Kakuru nabo kugira ngo obalebe abantu nibenji konkati nkaje natakwerekera omukazi wanje unye nawe abana be 10 nawe ndakira ngo ayemerere ngugwaho enyuma wabale president. Your Excellency, akaruruke 2021 abantu ba Rukiga bakakutera ubururu obucweka 81 no butundu 8 hati tweteka tekire ndakuhamiza kutera ubururu burengere bicweka 9 kandi ndahamya ngo abantu ba Rukiga baraza kukikora. Your Excellency, obururo bwahweire kankwecho kureberaho abakansara b'amagomborora itwe Rukiga twine 96 konga inda nshanju barabire mwana opposite kandi bona barya ba NRM bakansara ba district nabiri nomu mukaga barabiremo ekirere kangu ekitugendereire kiraza kusya businguzi. Your Excellency, ne chamazima twinemu akantu kace akabesimbire na mnongo musirikare simbire nka independent kandi obundi aragamba turabihurira ngo neiwe uramushagika ikintu ekiturateka ngo tikikire arabeiha konke kirabasa kubeya kikatuma abantu bahaba kandi batera karungu byo butari. Your Excellency, twina shonga nyingi eziratuma turenda kuterera karuru. Echo kubanza obusinji tuhamize ngo tukabasa kure obusinje obutwini ubw'abantu n'ebintu byabo. Your Excellency, Rukiga neitwe tubere district ngweshi twokwiyaho waza hakajiyaho ngwe tugira ngo boli na district yetebero ekindi nibingi. Your Excellency, kushanga turatera karuru emyaka 5 otwato tukamanya ngo kandi yaho turabasa kumwiyaho twina meizi muri buri seru hei hati kandi na program za government nazita mu cyandiko ekinaha abali mu office yawe kandi ekindahamya ngo baraza kuhereza. Your Excellency, nkiriza ebindi miguruke konga kumanyise kandi nkusime ngo program yo kuskiringa eminyeto nitwo kuno twafunireho abana shanju nabana bamazire kushomera kabari kandi abo bali munu batandikira kwekozesa kandi government yabahire na miliyoni 50 no barabata katandikira kuzikozesa konka. Your Excellency, bazitungire. Your Excellency, nakoti nakandika konka karyaha twiremo obulemezi nkabuce abantu beitu baletombwitwa konka ndahamya nko kuna kitamo cyane turakushaba ngo tuhereze chance itwe nk'abantu ba Rukiga bace tukubugane aze nshonga nyingi turaza kuzigonjora neiwe turebe kutwotera karuru kandi tumanye no kuturayika businguzi owabwana omulimo tigura hweire hariho kake owaponye konka turakusima kandi oleijuka na General Masikwa ryaha ubu nakushaba ngo garuze cyakabali tuli mu NRM conference kandi ukachikora kandi wagumizamu watu yamba twamuzikaje twaturya
bakuterere mu ngaro. Your Excellency, eritaka erituriho aha, eritaka lirashasha abantu bakigeze. Hari abatekatekere kuriba, turashaba gavumenti econdoze tumanye habwenshi barenda kwibita karyita. Kandi hariho neitaka bubale nyabubale muri Kamwezi abantu bararara kubi. Hariho lenda kulitwara households zinkankaga nacho sebo turashaba ngo cyaba kirabasika otuyambi. Titwine irwaliro rya hospital turakusimuka twahe center fozi ibiri konka twine hospital. Ejinkoto ya Muhanga ekaraganisibwa nangwe ri mu manifesto konka twabira turashaba ucabasika mu gihe kisanja ekorweho. Hariho n'enkuto ya Kamwezi eretorora ekaletwa Muhanga nayo sebo ekaraganisigwa konka mu manifesto ndebere ntalimo. Your Excellency, omwe mu besimbere Dr. Sylvia atwereza omwani nangwa yaisya nka miliyoni 8 zo busigo konka abantu bacataka barenda omwani. Gavumenti turagishaba ngo twongere omwani. Your Excellency, nkoko nanagambire turakushaba ngo tubugane cyaba kirabasika aze bingi tubigambe neyo. Ndahendera Your Excellency, Professor Ephraim Kamuntu akagira ati bukuru tibaragira bara gumwebere 330 wakagira ngo bukuru barajibalira ha mibereho yo muntu. Professor Kamuntu akagira ngo hariho we myaka 9 ali muto kukizo myaka 5 nangwa nkandiho yataho nakabale ka twisti yakazina yahika hasi yagira ngo bashoba kateho nabandi bakazine wabandize kwetera hasi no myaka 30 cyayereka ngo bukuru turajibara numerically konkura jibara hamibereho yo muntu mweno hatagira wakukanga ruhanga ni waramanye byawe tucyaryaha nitwe tukuzire kandi nenda ngo nkumanyise n'ubundi abentayanjura bedini babanjire bafata gaitana stami halireba ngugwaho naruho ntakakirina yangira ngo ginchuro amaliriro kwa kwereza umunsi nireba ngugwe yayererezo mukono kinabe hamwenu. Your Excellency, twatwine birabo byo kwereza ebirabo hahari mwe ngabo kandi tugizire ngo aspirant we tumutebi yemerera mumunyakire munterere mu ngaro twatugire ngo abari waji kwa twatwire ne 10 tugire ngo Kichoncho Patrick ari kuhereza twatwine ne Kitebe turagira ngo Dr. Sylvia akuhereza nawe aryaho paho konka twekirizana naba protocol yawe 10 bagira ngurire choma twe twaturamanya ngo choma ne cyo kirakora bongolete HT Kitebe ngo cyaba kigufu twatwenzire ngo bamanye ne okole hinya ngo babirete president yashaba ngo babirete yashaba ngo babirete wabale munonga nanda karire mwemerere abo twashabire ngo muhereze mugende mu bimuhereze buri muntu akwate. Waiter. Your Excellency,
ibyo nabigamba habwa ruhanga n'ihanga ryanjye ndikerere chairman naremu Rukiga. Twachire okugamba kwa chairman witu habwa Rukiga n'engaro nyingi munonga. Your Excellency, aba security bachatebe kanisa okureta ebirabo kurugaba barukiga na ndashabanga abantu barukiga mwebale kwakira entunguka eraletwa NRM amashomero amagwariro amezi ebyo bugeiga biraraba mu myoga na Wealth Creation Program Zone na PDM mwenu nabyo mubyakire murabiterera mu ngaro munonga ebirabo ndibyo byahika wa muzeyi wetu president bamuhereze shitabu NRM Museveni muzeyi kijana oye Museveni abao mwamuhereza n'ekikopo ebikopo bibiri kugira ngo agumaranywa nkombe mwebare abantu barukiga mwamuhereza n'engabo n'icumu webare muzeyi mwebare abanyarukiga kuhereza muzeyi engabo kantware omutishogu okushaba Right Honorable Hakana Rugunda emanzi yeitu omwana wito mukundwa nawe abase kugira ekiya kugamba omwebare Owekitiinisa President Yoweri Museveni hamwe n'omukundwa wawe Janet abebembezi ba government kandi abebembezi ba movement abari aha abantu barukiga ekyokubanza no ku welcoming anali kutabarusya President Museveni nkeitwe abarukiga kandi abakigezi ndagamba ngo abarukiga habokuba nanye ndakomoka Rukiga omuli Muhanga so nanye ndimuka ndena ngutwebaze President Museveni ahabwo kuha amagara ge amani ge n'ubwenge bwe okukolera Uganda kandi okukolera Africa ebintu bingi ebyakozire murabimanya ebimwe chairman Kyerere yabigambaho tindaza kubigarukamu konka ekikuru no kumwebaza konka turamwebaza tuta okwebaza okutulenda n'okuleba ngu okushaba okuyashaba aha obururu bweitu twena tubumuhe kandi obufatha geitani yagira ngu nakaye araza kukamuha aho ti hariho araza kusigara muri Rukiga ekindi itwe nk'abanyakigezi abanyarukiga atukoleire ki aha by'amagara nimubimanya kandi Kyerere nimpamya ngu President Museveni irwariro eri washaba naza okulikuha ahabwo kuba districts nyingi zatungira amarwariro gazo nahabwecho kutungura health center 4 ukagihindura irwariro rya district n'umurimo ogutagumire ninyenda kwebaza President again aboka programs ze ezaresire ekyo kureberaho aha by'amagara
atumire life expectancy y'abanyayuganda yayeyongera tukakwata gavumenti abanyayuganda life expectancy eri emyaka 43 ahunda gambira life expectancy y'abantu ba Uganda n'emyaka 68 ekyo nekyo kuteera mu ngaro ekyo kibasikire abwo kwa president akaletaho programs eza immunization tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zona muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009. Every journey begins with a strong foundation, from bridges that connect us to power that drives our future, from towers that shape our skyline to railways that carry our stories. From welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. abari kushangwa protein bikumi na mushansho garage street abatwire ni batwisi aho buhereza bwo kubika no kwehura amagoba make batugabura mu bishaguzo byabo byo kumara imyaka 10 bakwereza abanyayuganda bisha ne koransia on promotion yo kugarura aba customers ba bakurabira mu kubahereza bicyonco nyamwinshi okurugabira 20 byo kwa mushansho mwako mpako kwa kashatu kwe 2024 batera hot dry ahabwa aba customer ba nabo kuganyurwamo ahitura atungire bicyonco nyamwinshi tukurabira mu kugura imigabo umuntu uragura imigabo ya miliyoni 10 no kwiyongerayo no kwihangura musiyasi y'agwafite ya digital iyo takwetenga n'amajuta kandi baragura imigabo okuruga miliyoni 1 n'imitwaro 9 okwika miliyoni 6 ogwe nayihangura rente boy freshen y'amate kandi abandi kuruga miliyoni 6 no kushoma hasi haruhe birabanyamwinji nkembuzi emifarasi za TV t-shirt ne kofira za hokasako hamwe n'ibindi byinshi kandi ni urayeta bo muhurreje ukareta aba customer kugura imigabo abaryo muri 15 no kwiyongerayo niwe titwakusiga nyuma ebirabo byawe bikutegereze kumenya bukukiraho resime ya 0 mushanzire 9 na mushanje nkaga namwe ana na mushanje nimwije tujaguze tushemererwe tugure imigabo kandi tukurakurane nambara okasaka. Structures, you are welcome. Hati mkwenda munyikirize kya lero mbaze omurunyakitara tiniko wewe Rushiga oye, Rushiga oye. Omanyire muzeyi yantumire okwija okurambura kandi okubaza n'abantu be ababaire besimbire
n'okubaleeta hamu nkasangamu ekintu eky'omugaso muno omu Rukiga kandi nyasangamu ekintu kindi ekikwetaagibwamu amaani. Eky'amaani tukwenda unite ege nyagenda ha production nkusiima Honorable Karo, the incumbent MP, kandi atagarukire okwesimba independent. Mumuterere engaro. Bantu inywe epateno tukagisangao abakusinga emyaka yaitu kandi nkubasaba burabaga owesimbire hakikaro kiona taliniwiwe akusembayo obakuba bakusingire ikiriza ogaruke enyuma hayo mutayi wawe kandi osobole okumusagika. I want to use some little English. There is what we call a vision and a mission. What is your vision to come and contest? And what is your mission? Our vision is to strengthen the party. And your mission is to be either in the council or the parliament. So, let us try to go with the vision of the party. The last point, nkwenda kugamba hali production. Obunyatunuliliremu ombitabo byakao nkasanga local revenues ziri hansi. Nikimanyisa abantu ba Rukiga tukujumbira muno subsistence farming kandi nituwewa commercialization farming. Nikimanyisa inti singa tutekaho emere eyokulya kandi neyokutunda production yaitu egenda kuba neyeyongera omu government revenues. Hatao nimbasaba nkekitebe kya NRM kikwasaba inti musobole kuba nimwejumbira PDM activities. Kandi nkubasaba mwongereo habokuba au tujakuba ntuongera okutahya omunsaho eza government. Na weke munsabe nyikirize munsabe ntangirie speaker national aije abazeho 9 mwebale muno. NRM oye! NRM oye! President Museveni oye! Oh yeah. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. Your Excellency, President wetu wa Uganda. And the flag bearer of the NRM party. Kandi flag bearer wechibina chitu nyamurunje cha NRM cha Rwanda. As the people of Uganda, we want to thank you so much for accepting to be our candidate of NRM. Nkabantu ba Uganda ntwenda kusima munonga Your Excellency abwo kwikiriza kukwata bendera yitu nk'ekibina cha Rwanda.
For us who have moved with you from the north, east, and Karamoja. Itwe twambwire niwe kurugo munosi kuzamu east na kandi na Karamoja na Eastern region, Busoga region. We are only here to give a testimony that the people of all that region are going to vote for President Museveni. Itwe turi hano ko bujulizi ngokwe yone iturugire abantu nibenda kwereza president witwa Karuru omubwinji. And we want to request you, the people of this area, the people of Ruchiga, to vote for President Museveni 100%. Kandi no nitubashaba ngo abantu bo mwanyogu ekichwekeki abantu ba Ruchiga abantu ba Kugezi sub region tuhereze president witu igana lindi. And on the voting day, I want you to go and take the old man with a kofira. Aizo waria Karuru nitubeta mwena ngumuze ayumuterera Karuru kandi mutikinge muzeyi weitu nabajwire nkufire abishani. And vote for the bus. Kandi muterere omuntu wena oina kabonero ka bus. Your Excellency, I got a message from the Right Honorable Mama Mbabasi. He is requesting all the people here to vote for you. President Wito Murunji nine message eyaruga aha wishonjero owaumwire amama Mbabazi aidara lya Right Honorable Speaker ku baterera iwe wenka omwanyogo muchengeji. Your Excellency, I want to thank you for thinking loud by providing money for road maintenance. All these roads that have been read in the memorandum are going to be maintained. Tuenda kusima President Wito Murunji abwe ngudo zitu ezikozirweho kandi zichakorwaho kandi nezibagamba nazo ndizakorwa. But most importantly, we want to thank you for bringing us from instability to stability now in Uganda. Konko kusinga munonga nituenda kusima obwo kutwiha mubwire buli obwo iruka kandi ati aturiyo mbusinje bwonka. From despair to hope. Obu twabire tushobirwe konka ati twina masiko mingi. Now the local people are very proud they can have money in their pockets. Hata bantu twena tushemerirwe ntubasa kwekolera tutunge sente mushaho zitu. For us, the people of the greater north and the east, we are going to vote for you 90%. Ito bantu abali kuruga omunosi kandi no mu east nituza kwa Karuru kalenjire bichweki chenda aligana. It is an appreciation vote for the peace, for the development and stability you brought to this country. Na Karuru kokusima abwo businje abwentunguka kandi na abwo bumwe. And we will make sure that we deliver you overall in the country 90%, at worst 87%. Kandi urureriho no kugira ngo Uganda yona tujikole bakuhereze ebichweka ebiri kurenga igana ali ebirenga chenda aligana ona chaba chiche tutazansi ya chinana overall nkiyanga. This country is not for trial and error. Eriyanga tirio kwejeraho. You see the people with the umbrella coming that they want a protest vote. Nimureba abantu abemitaka bali kwija munibaronda Karuru nibahakanisa. Are they protesting for the peace in the country? Nibahakanisa chi nibahakanisa obusinje. Are they protesting for the development in the country? Bine nibahakanisa entunguka. Are they protesting for the wealth that has been created by President Museveni? Nibahakanisa obukiga. I wish you well. Nitubendeza je. And this campaign, we are going to look for campaign ourselves, for votes ourselves.
kandi akaruru nituzakukerondera buli hamwe hona. If you win as Ruchiga, you will take the credit yourselves. Abaruchiga kuturasingeyo omu district zona nitwe turatwale ebirabo. Nobody is going to come from somewhere to look for votes here. Tino raruga heru ya district kuronda kuna kaburu nitwe turakerondere kandi nitwe turaganyirwemu. We want to thank you for stepping down. Honorable Caroline Kamsime nitukusima abwo butagaruka kwemerera. And Honorable Sylvia and Honorable Caro, we want you to deliver Ruchiga. Kandi Honorable Caroline na Honorable Sylvia nitubashaba mukwatanise Ruchiga tujisinjira iguru. It is not anything for negotiation. Taruho okutisa neiteka nechirajiro. We must work together and deliver this district. Twinokora hamwe kureba ngu Ruchiga twajisinjira iguru. And we want you to vote NRM from top to bottom. Kandi nitubashaba ngu muterere basi muterere naremu kuruga antebe rukushemba ya hasi kuika antebe ya president. God bless you all. Mukama abaho mugisha. Your Excellency, we want to invite you, but in a special way we want to thank our sister for being with you and being in the struggle. Our sister, thank you so much for coming. You're most welcome. Mzee, come and talk to your people. NRM oye! Oye! Museveni oye! Abaruchiga mu ruhoro je nashemererwa kwijaha kuganira naimwe ebya movement. Vice Chairman wa NRM kandi Speaker, Vice Chairperson wa NRM Western, abemeza abantu bona nemba abanyarukiga ebihanga nibyi nkebinje byo memorandum konka omushanje twine tinkubasa kugamba ari ebyo byona. Ekikuru nokuhikanisa ebiteekateeko anshonga enkuru munonga eziri kutoreka enkiro eitoratore. Enkiro nimugimanya muri Kigerumu? Enkiro nimugimanya? Enkiro direction kugira otinza kutora hariya ninga mbwenu omu manifesto NRM eteiremu emiganda mushanju eyi NRM etera hari Uganda omu myaka 40 ehingwire. Biri omu manifesto mbeja kuzireta omu byaro nimuzireba. Omu manifesto eyo harimu emiganda mushanju contribution ebi NRM ekorere Uganda na Africa omu myaka ya 40. Sitagire kuri enyima kuri hare okostigire ate emiganda egyo mushanju. Omuganda gw'okubanza n'obusinge obaana bagamba imaze tibeturi Kisoro. Abakisoro nibamanya ensoko tagira obusinge abakuba bari na Congo. Ensi yatabuka tene kiri kukorwa konka ati Uganda eno obusinge
habwa NRM umurimo gwe yakozere kandi ne umurimo gihagira. Icya kabiri umuganda wa kabiri n'entunguka kuno ya Kabare mukamtene amashanyarazi agajinja amashanyarazi gakabanu gakoma kasese bakanu gakoma kasese enare mu bwisho Kabare tukatwine Adamu kake nubaketa maziba hati amashanyarazi twaganyurra garaga kasese gaza Bushenyi gaza Rukungiri gaza Ntungamo gaza Kabare gaza Kisoro gahika kunuya rwa Mucucu n'ahandi hona. Ebibereho nimbirebera nabo cyata amashanyarazi mugayine naba nirebo mufayira aha entekateki tekene girango tubanze tufite amashanyarazi aha district kandi atayin kugambira district za Uganda zona amashanyarazi gashikireho asitwarga ha district twajasta amashanyarazi gashye aha magomborora nabanindeba mufayiro amagomborora garikiga amashanyarazi gashikireyo kandi yo kubyemerere haro gomborora nke okika reka gushishana ihugira hasi okikagomborra ntimaiso okikagomborra ambuge nkuru yegomborra ngase ko gatakashire mbyaro konkagomborra gashireho ataho mufayiro nindebaho Bukinda agombora tegakashyireho Namparo Town Council konkanda gashyireho Kamwezi Kashambia Muhanga ugashyire esumu buri omuhata ine sumu umushaho ye ekyesemu kikawa amaizi nabanirebo mufayiro ebyaro bingi bina amaizi bano bagira ngo twasya okushatura kwemiringo eshatu akono makoza koza kubagente haruki bakweta okwatarra nukushara kikoba usharaha mkono ureta ucha achifuba barahanda usharaha akuguru tokagire munda kubaga nyama umuritiga kirumwe ekyo umuritiga bageta cyo kwatarra open the skin of the cup bakine ngate mukimanyi unbakiya to kwaterra to open the skin but you know numanyo kuba kushara batakashire kutaho umuntu munyama mbent kabanza to yakorasi eje ngute yakorasi yakabare kabero konka yakuziri twajigarukamo hatujigarukiramo imirundi ebiri ugiye Kampala kugisya kabare kugisya ahansharo katuna ijo nenkiremwe twayihaho itaji twarutwara Kisoro
byakoraso tweho itaji rya Rugambara rya Zarukungiri ndiriyo kanungu hati yashyireyo Kihi eri n'itaji rya Kashoto mbona hati tutantwenda korege nguto ya Muhanga Rwamshushu nango kutandikira ka mwezi kuri hansi kugisya Rubare ekaza kuriya Rukungiri kandi tukakwatana n'abanyakishenyi kwatana na kuriya kanungu abana bakiri mu mucucu ati kurutwagikozere ngari nyanangu imwe abateze bakaruru mu nyambe mu kintu kimwe abantu abatari baserikare abaka itutiri abaserikare abekishaka manyira aku ntumanya ukweremba mukumanya manya ukweremba tumukumanya rukiga tumukwana nyankore. What language do you speak, you people? You speak English? Not in Mzungu. Atu kweremba no kulia kakulia no liamporongo takahezaho okulia mporongo takahezaho kumanya abagana bahita ngo no kekereza okekereza mbere cyo tumanya kekereza konka abantu mu kutohereza tubaine tubakumanya ibyikishaka bakwata bingi kwata kiriya emishara nimujuka abashomesa babere bedimire ibiri bwire tukongera abashomesa ba science umushara ko bantu betenga munonga izinguto amashanyarazi agriculture mu kugamba abo bona ba science tubetenga munonga hat kandi just kono enda ngwihanga rutunguke banza baba science tutine sente zo kushoshara abashomesa bonaje atugire sita katubanza ba science abako konka bakoza kutushanyaraza baba taruho nabo katubanza ba science aba arts ngulu mutekone tukushashura hat mamta tshashwire twayedim hacho mwayedima abarwa mchuchu kanibena tokore nguto yabo abakamwezi kanibena tokore nguto yabo abakuriya namuzi mutwazitera nibazikora kuruga katuna kuzarubanda inguto ibyo rero tukabongera imishano ngunga hat mbweno uko kutahurira kuhabura kwetu n'enshobe kuno nango bahurira kuhabura kwetu no kukora ibi twakozire nabo kugira icyo abanza tukagira icyakora taho kuko kugira tubikore byo no murundugumu ukumemera n'umukumanya umemera n'umurikiga kurumu umemera kusente amwe kumwa kubahabura aba flag bearers ngukumira zo parliament
ekimugurusi yaba natushaba muhurire byakubagambira habokuba njya murarebere abasirikare baitu natwe bakirara mu majwi y'ebinyatsi abasirikare baitu abweki abo cy'abasirikare batakedimaga embera yensi yabo tubakwenda kutatsenyi nabo Uganda kutatsenyi nyoko uti mpe byokurya wotabimpe ni kutamunugo so abo basirikare kumanya iki turukwenda ibyo motoka tuba tubyesasire ibyo amajwi tuba tubyesasire tugure mbu tufumuri bondo watabura aho ekifunjo cyanyu mwebare munonga ekifunjo cyanyu ukurwa muhanga kwikana kijaho mwebare kukigaraho ati naza kuboreka omugashugu ryo mukishara ninza kutandika project yamani akishareki akifunjo iki banje ngo no kutandika yatandikire ko hari bakoroka cyo kwa hanze okutsindika amezi gakazo mu rushozi rero mukashikirire misiri yanyu imabo mu rushozi wahifaho nkana muhere project eyo bakana mu tamanya mu tartaro mushomeso kongo boy mu kuyashyirewe manya ya byafafatika nebye mu Afrika yagenda yaza kafunjo mbona ati project eyi ninja kugitoma mikono ya government tingo gitama mikono y'omuntu government niyo eragitegeke ntushikera amezi ntugatsinda aboka kunuya eyorobi utinga amezi gakaza umushozi rero gakereta ukashikera emisiri noyeza kihango tamboreke okushikera ekikuru kukora katurebe Dr. Muranga Bushenyi. Let's see Dr. Muranga Bushenyi. This is where our modern plantation is. Plantations which you had already on your 50 ton of yield per hectare per year. Matoke is an important part of water, especially in the dry season. So here we are using drip irrigation, as you can see, using water, especially in the dry season. Irrigation it sends water where it is required. PBT does not depend on national water.
we make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA, NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the drought, we even just use 12% of the water flow. So there is still enough water which we can pump. We've already finished the feasibility study to distribute the same irrigation water to the farmers, mainly along the water pipeline. So the structures you are seeing here are mainly to do primary filtration of the water. You have seen the color of the water through that aeration. It's our water in the western region is full of iron. So we always reduce the iron content by passing it through the air. Each of these pumps 40 cubic meters per hour, and it has a lift height of 140 meters. That's why we are pumping it 110 meters from here. Where we are standing is 110 meters below the reservoir where it is being pumped. You see these ready tanks? Those ready tanks are full of sand. To again continue the filtration of the water, we are using drip system, which uses very, very fine water. We should not be having any floating particles to block the system. Many people, when they hear His Excellency talking about 53 tons, people wonder if that's possible or not. You'll be able to see the size of the bunches, the plantation, how it looks like, and how it is irrigated. Each of these plants loses about 20 liters every day through evaporation. So, in other words, you have to replace 20 liters of water for the plant every day. Then we also maintain our stools, 3 plants per stool, but not just 3 plants. Mother, daughter, granddaughter. And we also maintain what we call growth succession. Atumani yawatamu science yamani konge chikuru abokushikera ebitoki abantu banje Bushenyi nibatema tani zebitoki 53 buri hekitari buri mwaka. Abanyankore abari abatorero bo kweza kwabo ni tani 5. Mwena banje nibakiza bari abanyankore bahariya emirundi 10 okwezi hekitari tani 5 zo munyankore uriyaho heyi abanje abambaba tani 53 mbaza kugenda numbara nimwe kibare cyanyu mutende kushikera ukweza ebitoke kurukuta kandi tibitoke byonka nibinde bihingwa byona nawe wicyo nyenda kubasi mu mnonga hati kandi mwampa challenge yamana hati naza kurenga nataho munshongeji naboreka ngo kugaruraho ibifunjo nukira buri ubuntu bwo n'umukwana mukororamo aboko abari umbisharana bake abari umugongo nibo bengi nawe cyo imwabe mugongo mwaguma mweza kubi uboro tubwija kuruga ati kerere yagamba amashomero yagamba amarwaro tingwenda kubigaruka mwebyo ibi byona hamwe kandi na Dr. Gunda nawe yabishongera yaboreka hata abantu kubarije okukira okuba bari umbyamagara numbyo kushoma hata ibi byona hamwe entunguka enewe bichwa kabiri enemu entunguka
y'emisingi y'ebyentashya nk'enguuto n'ebi twagamba rero habaho entunguka y'emisingi y'ebyembera y'abantu amarwariro amashomero n'ebindi byone bihamwe ntibiyeta ngo n'entunguka mbono egyo niyo mu Rwanda rwa kabiri ubwo NRM etera he Uganda ubwo kubanza kusinge ubwo wa kabiri entunguka enguto nentuje kugikora egi so that entunguka tucyongera amani konkitwe ukwiho myaka ya nkaga tutukunda kuhuzi abantu bakunda kuvuga kubagira ngo entunguka amashanyarazi korasi site namwe bakabare bari ikintu cya site munonga bambarira mu bene site abafoto mu bene site hati umyaka ya nkaga tubajya straight imwe abamuhanga inarga ine korasi ukurga 2023 korasi rubuya kamuhanga nkabani ntare hariya nate eturana korasi kuburkwira abantu barara har korasi mungambiri nyekiro muntu narara shano mugwere no kurara korasi abantu bararahi ummakagabo nambona to buturiyaha kumurarya buri umwana agaruko mukaye na nyine ngaruko wanye ntunga mu hatko garuko muka uboro bwatsigaye umukasheshe ushanga bukutegereza osibira korasi osibira umushomero runyiri ya government uri hambaga yo mwana osibira umwirwaro ya government rungi konkanye cyoro ugaruko wawe ukigaruko mwawe oboro bono bwatsiga mukasheshe ushanga bukutegereza bukurutyo rukiko kuruko rukiko kongitu tukiriya abana tubene shukari amashta tugarho getara ninga amashanyarazi bagashazireho abana tubene imyenda yo kurwara no yo kweshweka hati bakaretana school fees nazo nitegana families mbwenaho ito myaka yankaga no twatanire n'abandi bari mu government obo za UPC za DP tubagira siti entunguka ni kikuru konkentase y'amaka ni kikuru munonga mwe twatandika kuta aboka abamwe ni barwanzia entunguka n'entasi ega entunguka nesa kubaho konka abantu bagumye mu boro sumwe nati entasi y'amaka ni kintu kikuru munonga no entunguka tugambe konka sitebwa entasi y'amaka ati nyonka bizamu munonga nyundi expert ubundi ya teno kunjiza ibibene mu kugamba taru ahubwo kingugamba nikimanya kandi nkikora tere kinta gukora so kuriye ito atandikire umurukora umahamba okushomesa abantu imyaka yankaga bahurira okushomesa kwitu namwe kambole kibamaro. Let us see somebody from Ngoma deep there in the cattle corridor. Amazina ninje George Matongo wa Ngoma Ngoma gutu hano gwataka sosi nandi kutaha umurimo gwanje ndi muri isa nteze umujya kureba nuko itandikira
tatakanda ngete bakuya talubu hagwa kidan meirisa zakanya nagura amataka nyuse nazo zankorera intwenda zashurutiza abana bihereze naturuho kabanza umunyankore naja nahindura nk'umwata mu nzungu On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Atogo msheja tashomiri bakaba y'abanyacyaro batashomiri konga twagamba nyoni kuntani nimpabura bahura ibyo kubagambira abenshi batanka kubikora barga kurisuza enda yonka ekyo engineer wanyu vice chairperson yanayeta subsistence nensho batanka kuri sente zamati mbona okusheza mnato n'umugega buri zoba natunda lita zamate 900 ebe ya materia hansoko aboko amateni mengi munonga lita ya materia milioni shilingi 8 mbweneze Rwanda ukwezi neha milioni 2 umwaka milioni 250 umunyacyaro wabera tashomiri ati na shanko shomiri mbekire nungi musora munzireba aho yashomesa abana mahurugo umushi w'abana agamba ko arugambo rujungu ni graduate konke byona nabikora arahare na korasi okongoma eyari mahiro nshanju mahiro makumushanju kurugahi korasi Ruwero town we ari mahiro makumushanju kandi n'abana nabari yes entunguke kirinke amashanyarazi gari nkaga ganyu korasi tekashikiriye konka ubweiga buriyo mbwenu iginengire itwabure tutakagiye kurwana na Amini twagenda twarwana na Amini twaze mutaro ukumere myaka 16 twargaye 96 twaze mu government twagumiza mwingiri yitu ibintu bagabera hati tubisya tani bagandira umukaruru kacyana namkaga abakerere bamanya manifesto tukatameje kweta 4 acres modro amataka agafunzire mumwana ike ya kabiri utemwe bijuma ike ya kashatu utemu ibinyatsi bikuri sente zo mjuju ike ya kana utemu ibikuri ekanyima uteye nkoko z'amahuri ninga empunu abarhe ne bishara ebine umwanya bateye ibidiba bibyenyanja wakore ibyo rubako hafunzire n'urwumboro n'ubu mugega munonga
abantu bengi hati bakabihurura tunatunga wire kushujuma kunurukiga ukumwemerera ry'iki kintu kuba kamboreke umuntu sangwa Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jaka Poultry Farm. Jaka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality. Twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ayi president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogerako nze naapikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 saawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga n'enkoko 5 yasanuka ino saawa dino tutambwire tulina enkoko 200 tufulumya amagi eturo 2,000 buli lunaku eturo 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku tuba tuli mu billions mukaaga n'ekitundu etuba tukola kuingiza so ati kati okuswara banange tunakukola tutya okuswara muwulidde mwahurira ati manka yinduka omuganda nga mu Luganda omusigazi owabeera bugiire omu bya politics nk'ebyo byanyu nibarwanda akarumo ka LC5 nakwitana kunagire n'abagambira imo bana mwe abakurwanda akarumo ka LC5 kamuhugire ututuru muto wa government n'obuhereza tekyo kutunga nyundi mu politics tinkuronda mu cyokurya ekyokurya nkine ntaha nakyo nizo mu politics abukusasubwa ihanga kuri yabereje kurungo ihanga rikarte n'ebizibu ngata kuja zo mu politics ndi umuntu zanjye mwenda kuzireba kare muzireba zanjye wareba omukekuru wanyu agumushimana mweta nguno omukekuru guno muharanyi mwazireba abaremanduru nabo kinyo tinkuronda cyokurya tinkaronda cyokurya omu gavumenti nokufa ihanga abuka twaturukuva munongo mbona ati nuko kare bibijeko ati nkona habwire aba bana abantu benda kwitanda hakarumo kamwe ka LC5 hatogo mwana yahurewe n'abahabwiri we azo mu nkoko akatene hakutandikira akabene ka plot mu town Kamuli futa 5 arigano mahura nabigamba akatini takiri ndiyona we atandikire kuri size nkoko
kimwe hari birya mushanjwe bitwabagambire ibya manifesto, just one of them enkoko hati ahita ugambira buri zoba natunda trade z'amahuri 20,000 buri zoba natunga miliyoni 20 buri zoba 20 million shillings per day. Aho muri Uganda tamereka tuburaya tudubaye imukusiba kuza gukora imirimo y'ubuhuku umbaharabu aho mu Uganda miliyoni 20 buri zoba nzo miliyoni 6 umwezi nubo buhumbi mushanju na miliyoni 200 umwaka nyine ubujuruzi bw'inge mu filmu zanyu nyo filmu zanjye zinkoreka tuza dansi nayo ni ngimanya donc twagira mukuru wa nebe twabyasasara ati filmu zanjye nezentunguka zona zijwira ko ngati tinyine bwire bwo kuzobereka zone nabo icyo wa abantu umururikiga abakorenda hati yonka nibangaye mwena muri mukikora kashi PDM nekoraye abatungeza PDM baraye imikona hegora ba PDM ngwenki akakasigaza ako kafumuro rwako mukareki muwache iroko zahari akaka yayi katere cyogamba ukujware bitakwana nakono murembe esete titwazi bien borekire ogunagamba umwe namara abunki project zitu konkanya hayina bor kumanya batungire ayinebe namanya okay hati mbwenu kwara hena bor kumanya taka ntuja kongera musente abo ikitube ntukora no kugeza ukuroza kureba kirakore mbwenu byatarika kunura Bwakimuri muri Burkindaro Kiga district Bwakimuri Nyakabungo odi borekere Bwakimuri harimo makangahi harimo amakagara kwatanka kinana na niminji haro Bwakimuri na Bwakimuri B harimo makangahi zombi gona wagakwatanisa nikigana abiri kuwanga ari Bwakimuri na Bwakimuri B no kukimanya aba government ijo tugambire kare uwe bitaguka uwo watwamageze yes leo koko nanyora kwata mutono nyine za project zinkoko ora kwata mukono sebo ate nesha yakaruru kunkwesente abantu mu cyome ngunatu Excellent. My name is Roland Njomjen, kandi nye member wa parliament waha. Rwakimuri yaragamba eri mu Muhanga Town Council. Kandi harimo amakagarenjire 2 mukabona ejo ni sero Rwakimuri eryo muri mu Nyakabungo ward muri Muhanga Town Council ntwende kibaro cy'umuruka gwona abo kuba parish model eri hamuruka Nyakabungo ward
being 698 households. So hatu zona za barukumi. Mbona ati kali rokoshtan. Atu mbona echinko yanangu ngumanye nokumanyango omuruka ogu harimo makangahi. Ati miliyoni igana ezizire buri mwaka omyaka 5 netunga 1 miliyoni kano umwaka gwa kashatu ababandize kutunga nibagarra area miliyoni eto abahere nibagigarra n'emitwaro 12 miliyoni emwe n'emitwaro 12 nibagarra mukisanje so hatezo ni miliyoni 8 mwena gama kaga bwa kimuri nana mpora twongera musente umwanya gukohereza igana tubasukohereza 200 miliyoni buri mwaka so ati mbwenu uriyo umnywana wanje kwara behena batungire iwota katungire ni bunu tunga onke kikuru ya kirengiri engiri yo bukristo katandikira Nazaresi dewo kandi yaha ntunga mu witu koke ijamporo hato rena yoweri Museveni nanye n'umukristayi yampika ikintu cyatandika cyaba kirige nikijana kiriga ikatwen so mbona hati nimba shaba mwere tingine bwire bwo kubera bamu sente zuriho PDM eriho emyogo eriho a PDM twenda kongeraho ezabembezi 15 miliyoni abembeza nabo banake ezaba ghetto ezaba boda sente zona zuriho tingine bwire bwo kubera ikikuru sente ikikuru nente kateka mbona hatogo ngo muganda gwa kashatu gwa NRM guko banzo businge wakabire tunguka wakashatu obugeiga abakurengere ejo bari gihati ati omuganda gwa kana ugundu kwenda emigande nijwe eshatu inja kugigamba ha press conference hati kangarikire amigande na yonka ogwa kana n'ikigambo cy'emirumo ejo nakino kiteganisa abantu emirimo neshangwe abamwe batekatengwe emirimo neshangwe mu government ejo nenshobe government ine emirimo mkimunonga emirimo ya government yona kubara bashomesa abaserikale abapolisi biha abaramuzi abamarwaro bona nemirimo emtwara na munana turi abantu miliyoni 50 heyi emtwara na munana ne tumareta is in politics ni bashomesa politics ati ukumura kwa tenshonga mwena boreka eyemirimo emingi kandi eyamani yeri kushangwa katireba basangwa ubutwatwarebera omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko president awere musanhufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa wanokufamu tuwezaawo ekyo freeze there hati mwishwa basangwa 2007 akali omworo na Rwanda akaramuka LC5 nibenda kwitana kuna abahabura ibi LC5 yabirgo yazo munkoko hati mwahurira okwari omugeiga miliyoni 2 burizo tiagarikiraho abugeiga bunga
hati obugaiga bwe buzaire emirimo 300 y'abanyayuganda abandi mbwene hati umuntu we n'urukwetwara politics oye uko bantu begera please mumugire ngo katwahurire ngo bugaiga ngo uri kuzare emirimo wotene bugaiga uturimo twa government nutike notabya wegomborora nomwe womuruka nomwe kawo nomwe n'ingane babiri uturimo tukwasa kumara abantu ba miliyoni 50 aba Uganda hati ubu n'ubugaiga ubu ahikina ubu abasangwa hariho ubugaiga ubu abandi abagaiga nka Museveni ntizumuharebaho zinabakozi bazo kuko tunyine wire bukuza kuboreka konka kandi hariho ubugaiga bwa factories katoriwe factories freeze there. Ate iryo tawuni iri kureba ni tawuni y'isya n'ikibuga cy'isya kizira hati umbwire bayinaremo hehe nambare konka n'ikibuga cy'amakorero gonka cy'amaduka ubutandukanye ubuto butukumanya ubukuru bwakabare bwambarara n'ubuduka kaduka bwehuzi bw'umwonyo mashitageta ara kaduka ubu buduka tubwine mirimo kuri kutaho umuduka ushanga amakashikamo kashitami kuri inyuma oyagara kisebo nkukorere ki murimo gwagarikiraho mbwe nta tawuni za NRM tawuni z'amakorero gonka ije tawuni Asia atarimo amakorero 75 katahe umunda ikorero muri yonka urebe abakozi abaro freezer aha hatirebe namba y'abana abakora mu ikorero aka katawuni ije tawuni y'amakorero ni atine ko sabana umutwaro gumwe n'enkumi 2 katurebe namambe iyo namambe enamo amakorero 273 bakozesa abantu emitwarena n'enkumi 4 umwanya ninka nushini kasuka mahere mwene kichweka itakeri riri yambare ni takeri naguzire kurugara busoga union bugisu cooperative union bakaba inama banja nabashashura itakanahereza de abona ba mukono amakorora ga mukono so hati mwena amakororo n'ubugaiga nabo ubu muringo gundi kandi buri kuzaremerwa There are amahoteli nago gari yaho nago ngazaremerwa yago boda numbani bari ba transport nezaremerwa mwena tuntu nango mukimanye ubugaiga buri kuzaremerwa murije kushisha ubwire n'abantu abateni mugashobo ngo politician nyotindi kuza kubabayiha kuza kubashemeza tinyine kinko barondamu nimba habura okutwakubasa kucungura ihangarito nko kutwacungire kandi no kurutungura hati obugere is the one that creates jobs. The government jobs are very few. They are not enough. When you hear people talking of government jobs, you know they are lost people. They are dangerous. Abokano ni babahuzia.
babaha kimushemere kumanya babata harubaju hati hariho ubwana bwanjye nkabagambira cyane na mukaga tumureke abana bashomere busha twahita mu manifesto twatandika hito mu nkora konga kuna hansi abantu banga hito mu nkora tinku bayabwenge nyonye ntabana bashomere busha abamashomero babasha basente bakibara sente bababinga ati mbwe nasharaho nyuno manya ndiyo mu Rwanda w'ishaka ni twaza mpora nguko twabere na UPC tukabanza kuba twarza mpora batakuma turi rastiki nonyura ukigere kuri ekuteruri mbwe nabo hati najya mwe n'abantu aba ubu bakonesa abana bihanga abo ku mwana kubura kushoma no kumukonesa nabakonde uko sabana bihanga girenta ndikangire abo ko ubushobozo mu ampere bwa bisobunargaha 2021 ntibwino ubushobozo kibindi nyina makwatane na parliament na bahi na ibyo mashomero nyine mu headmaster nyine mu foundation body nyine mu PTA tindi nyenko mu mashomero nkega kosi ya terariring butiya ndakosesa abana babiri kareka kwejera musindira siri school fees yabu butiya ndabana basa kwererebera family yanjye amwe n'abana basire banjye ndakusima habwo kukurereta eta parishimord kagura mu echeharani kuna butia watu tuliatetera milioni 50 ndenda kugura mebibindi biharani katurere nininga babanana binji kare hatugo atwahurra akege charani no ko sabantu bangahi babiri hatana ko sabantu babiri so mbona hati de ababana bakaba konesiba school fees nyoti nkushemba school fees amashomero ga government nyina nguzirigeho abana bashomere busha nawe cyo kongamenta nkaba banje konga kanda banje bo nishoza cyango abako nimbaraza Purani tugira ngo abana amashomero gabaga agade bashome batahe tuze kuza kugira intasiya inshoza iyo kurara no kurya n'ibyo byone konga babona imbaraza beto kantu kake akinko bashome simyeze mukaga yonka abana babere bayohera amatsuko debe bakora kamuri bakora ebintu mwe bakora tubintu bishaka kurugaheru nkenkaito nkebitanda by'amarwariro ibitanda by'amarwariro bakora ebyo debe ebyo na tubintu bishaka heru hati babikora aho murukabara no muzahabu zezini
so muri ati bashaka gutwara n'umururu imo bayenere mwena tureke kubushukana nyondeke kugira ngo abana bashomere busha rero abantu bakagira ngo bahereze sente ata abakuru b'amashomero babene bakwatsi ikintu ufitagira abashomesa bakumara nibagira ngo nshabe sente abazeire abo kabashomesa bakushora government ni bake tongeraho abandi ati njya kureba ngo twahereze imirimo abashomesa bakumara mbazire mitware 5 twandike abashomesa base mitware 5 mu primary bamare rero egirwe kwaso iyo sente zo kushashora abashomesa bokongeraho erigeho abana bashomere busha so abo nshongezi baseba nabanyabo njye kugira ngo imwe bakagira NRM muri umuhanda gushikire abo kakimu kuhagira nekibina ekikozire ebirukurebwa ebirukumanywa kandi cyakabasa gukora ebirukweshumbaho kutwafutereza mu z'ishonga kakari kagambo ku ntambi ikono ukutambi ikono mu rukiga kirumu ukutambi ikono ukugira ngo tukore nguto ngungaha ngutsoshire mishara tumireka tukarinda tukakore nguto mishara tukagishashora bwanyuma aho nto hari akazi bwaho ukutambi ikono abukutambi ikono nibateganisa konkani tubatakwenda kurwana buri mwanya kuzumuntu nicyo tukozesa imihanda yo kushomesa tutari kurwana betu twena twahikanise bitekateko okushoronje ibintu ekirabanze ekirakurateho tene ekiri kuturema kandi ikindi ruhangana hagera NRM na faza gaita no yabira andigireho konka ranga kagumana ekini kimanyanta nyine binge binkukimanyiraho konkaro icyo kureberaho kimwe cyanakuboreka ati abajungu bakabari abangereza okumare myaka 68 bamare myaka 80 nibaronda amashitaga Uganda peteroli aboka ubujuru ubonere bukaburoho ngo hariyo peteroli mu Uganda konkara hanga yajibema ebijungu bya Yehuba peteroli yabura kutoyeza peteroli twajibwa mbone ikinanye ngo cyo hecyo owagisherekera abajungu no hariho umwanya nubagweta kibiro ale karbat peteroli nebira ugishanga ahabutaka nka ushanga nebira nicyo bajungu barebire bakareba nebira cyo kugetera kibiro bakagireba mutugwitaka barondaho kuri yo keri yahanduku ne Jean Pauleti mbona hatireba iriyo nemwe ahamazuba aga peteroli umwaka gurukwije twarwo mu karuru peteroli netandika ku kushohora mbona ubu nukora kare nabaganga nakunda NRM mbona ubu ukore ibintu ukija kwanguha abukatu noreba mbere ni kwataka ningezeho kandi abantu bantambiko batozo mbona hati twaza kugira sente zikweshumbaho okukora imirimo y'injija kwangwa konka nabo tikwenda ngutishe sente za Uganda ezo z'amashita ngenda ngo nazo tuzwe umurimo gwa kamwe n'go mu Rwanda wakwata mpora akare abaganda bagamba nti bugusiki bagamba nti bugusumuriro nabo ecyo imara kagira NRM muri umuhanda gushikiri abuka NRM n'ikibina ekikozire ebirukurebwa nabo ecyo nimba hamya mugumizaho tumwene nshobeye mukozire ezentaro eza
politics zinemu obutaba hayire politiko ate umuntu uri kugira ngo nimuhagira no kumumati kumumanya umwana mugamba no abantu abiri kumanya umurukiga bakerere muramu wanjye Hope Mwesige umushyo umuronzirati nkamushanga ngani manyana kumusigaza kaje hobwo FDC sabiti ngani manyabanyima yateshwa yagenda undi nkumenya ngayitano tingire benya abidukumanya so ebyo mutabinta mwebya Iga oye omugurusu wechikofwira oye na NRM yona oye Uganda oye East Africa oye kale katukwatse bendera abakwatse bendera konkani nienda kwebaza kamusime nienda kwebaza kamusime n'omukazi w'oburyo okurwa omunanka omurwari akegama nubu yakubaine ekintu ekyeine akonka akegama kayatenga rukiga etanga omu mikono kandi hari baju rero abana nabo bagezeho n'ekintu nienda kumusiima munonga kandi inja kumuyamba areke kunanga mureke twashire okugamba kwa presidential candidate hitu gambira turamusiima n'engaro nyingi munonga webare sebo muzeyi ahabwa ebigambo birungi ebiwatoreka ebyo tukolire kandi hamwe n'ebidukora NRM oye NRM oye hati obuno bwire bwo kwereza za bendera abarabire munka NRM konka tubanze twakire okwasire president ahabwihanga Yoweri Kaguta Museveni twakire Honorable Choncho Patrick Katabazi nka MP wa kaunti ya Rukiga Katabazi oye kandi tukuraseho okwasire bendera ya LC5 omwami Simon Mutebi oye LC5 oye Rukiga oye katukuraseho omukazi okwasire bendera habwa Rukiga Honorable Dr. Sylvia Tumuheigwe alineitwe Dr. Sylvia oye abakazi oye Rukiga oye kandi tukuraseho omunyeto gweitu okutwatire bendera abwa Western Uganda omwami Mwine ogu araza kuba ari MP weitu ahabwa Western Uganda nko munyeto Mwine oye emunyeto oye Jazizo oye abazukuru oye kandi president weitu obwa hati
yaza kweteza ekishani n'aba flag bearers bitu mubarebe mwerebe mwahurira abanyarukiga abo kubandi bo mwahire bendera aba bandi abizire bije kurinda obundi obubwire n'obwaba bineze bendera tuli hamwe. President Museveni niwe atwatire bendera yahabwa president. Museveni oye! Museveni oye! Muraza kumuha karuru 2015 aza muchere kare aza mumukwase nabo abo yamara kuhereza bendera. Flag bearers oye! Silvia oye! Chichocho Katabazi oye! Mutebi oye! Mwine oye! Muzeyi witikacherero oye! Kandi twaza kurasaho aba skilling hub abana beitu abaruga kugambane itwe abine myoge yibatungire okuruga omukigezi skilling hub yitu. Muzeyi turakusima munonga kureba ngo no muntu wa hansi urabora muteka tekera kureba ngo nitwe abantu barukiga wizire watwataho abana bitu abahereze byo kukozesa kugira ngo nabe barugeyo. Museveni oye! Enaremo oye! Rukiga oye! Skilling hub oye! Obwahati president yaza kweteza ishani n'ababire besimbire konka batagarukire ngaho na Caroline Kamusime kandi umuterero mungaro munonga turamusimira ekikogwa kyeyecho. Webare munonga. Your Excellency turakusima munonga asa kutuhereza nakugwera izoba webare ntanda eyiwabo turetire okwatsobororera ebikozigwe ebyorenda kukora kandi no kutuha amani kugira ngo twaba tukwihinga na NRM biragendaje katweshongore ebyeshongoro by'ihanga kandi turasibura muzeyi kugira ngo yabasa kuza ahabwa mwanya mwebare.
webare munonga muzeyi erizoba kusibani itwe no muri watayari wese twakusima ahabwizoberi kandi wabori ya TV kureba ebigambo bya mukuru wihanga General Yoweri Kaguta Museveni aha Kichayi ecyarwa mucucu obwari kugezaho kumanyisa abanya-Uganda na munonga abantu abari omukicwekeki ecyari Kiga district okubashaba obuhwezi nashi obushagiki omukarura kuba kuza kutera hakebero 15 ariyo mukwetaraga nasho mukwetorora estreka echa Kigezi sub region okubuza no kumurekera domisho ano twenda kumanyisa ngu ombia nakora General Yoweri Kaguta Museveni kandi ori president w'ekibina echa NRM na chairman wacho yayongera yashoborera ngu hashemeye kuba nhabaho entekateka hamwe no kwikiriza ahari ebyo ebikozirwe na nebyo ebikorwa ahabo kugira ngo abanya-Uganda bizere bari ba programs za government ogunugo mwanya ogwo kubantu bazisima kandi bakamanya ngo bashingwana baterera ba flag bearers bona akarura kandi babahereza umugisha gwo kubagarira umbwebembezi obundi ebyo ebataka herze umwaka ogu bakabiheza omunjura erukorata umyaka 20 ecyamani yamara umucekeki na rwankirize riko bembera ihanga bagamba hebintu bingi ebirumuke byo kwerinda entase yamaka abantu kubaganyirwe PDM eminyeto harona nabo abana aba staging abukire ntumanya enyuma ho twatambure na mukuru wihanga arukorambara abana abaye batarukwebasa abagire omu institutes omu industry hubs kwenda kushoma ubakaganyira yabashobora komeza mukaga hariho ekibaganyiro amashomeraga nage nko muntu niwe mushomesa niwe naburi kimwe kandi nabasima kugira ngo bakwatirwa omu district ya Rukiga hiyabari yagira ngo ashime kubana basima na munonga ebikozerwe omunguto omu mashanyarazi na amizi rero kuta government zireza kuta omukora mu kisanja ekiri kwija yabanza no kubuza no kabrango omuntu waburijwe indase yo kugira ngo umuntu ashemeye kuba natunga ecyo kurya nari cyo kunywa nashara hokora sinkejo mune yongera hantunguka shemeri na kirungi omuntu waburijwe kugira ngo noza omuka orgayoza hakorasi otambara gwentasi ya narishe tunkane kushangao oshemeye kuba oine cyo yukozira muka yawe oriyo muhinji oba no mwani oba no rutoki oine cyo kuza kutamburiza hakorasi ejo kureba ngo wakisiya maduka waguza denentase yayongera mukani binje biyagamba konka abebembeza abariho yaherezaho n'aba flag bearers ba district age bendera za flag zo kongera kumushagika na no kubashagika kugira ngo abanya-Uganda babahagire ecyaka ekindi no kugira ngo hariho ekindi kiyashaba abanya-Uganda no kugira ngo bakwatanise bahagire ba flag bearers bona omucweki cyakubanbo barukuza kumuyamba no gukora hamwe no kuhereza ihangeri kukira obwire buri abyo kureba General Yoweri Kaguta Museveni ariyo na ramusyaho Father Gaitan batanyenda ogunome ombebembire omukwebembera ihangeri omukwebembera ekitwekeki omukureta entunguka okugarukanisa abantu kandi nyuma ho oyiceho Father Gaitan akabaho omwe ombebembezi ba district yakabare kandi byakozirwe bingi General hariyo nateza nawe ekishani nobo kwano bimreba gwe Father Gaitan batanyenda kandi General Yoweri Kaguta Museveni ori chairman w'ekibine cya NRM nibimwe ahabi yakozere omukwijuka abantu nkabo abine ekibongireho ahakicweka cya Kigezi nangwa nihangariyo na nibinje byagamba omuntu abakwe shaniriza ngabarkwekagira ekigombe eki nabo yabagambaho yahendera erizoba omuri Rukiga kandi ahikugambirira ebi naza kweyongerayo no kuronda obushagiki omu district ya Kabare kandi izoba ryanye kare naza kuba ari omu district ya Kanungu narukuza kubanza na Rware yo kubanza omukasheshe then omwabazyo naza kuba ari omu district ya Rukungiri then ayongereyo no kuza omu district ya Ntungamo hamwe na Isingiro izoba erikurata orwakana nurwo rugendo rwo kuronda obushagiki ahwe kibina cyarwanyisiriza na NRM omwihanga ryona turiyo mu Kigezi sub region kandi twe katayari west ntubaraganisa kugira ngo byona ebirukorwa aha kicwekeki bishemeye kubana byikirizibwa kandi ni bihaburwa kugira ngo omuntu waburisha ashemekwa nabiganyirwamo kandi nasima niki ebikozirwe ebyoshemeye kuba no sima kandi noreba ngo nibiherezibwa buri yomwe ahabo kugira ngo abantu ngaba tubashemeye kuba nibateganiza tayari wese tukaraganisa kugira ngo emikoro nkeje
ya NRM kuronda obushakiki omu district zona tubantu bikureteraho butunu aha okutambara ayihangirwa banetanga ndi Job Kato hamwe na timu inakora nayo kandi utakayibwa ngu omwabazi omwe after lunch General yo kwa Museveni aza kubanaza omurikabare kandi nagwo mukono kiza kukuretera butunu ndi Job Kato abwa Tayari West otakaragabo